Lapan kut noi ke jingya kenduk lang jong ke samla jong ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ya ka balatip ke 5th Zonal Youth Convention Zone 6 Halum Sinai Parish Umden henin ke singi khat sau terik kula lingkot arhajar arpusau da ke jing Pynhiar Lama jong ke C.B da uba C.B Syiem ubade XCM ke jela balai don lang hakane ke singi da uba HL hek kumukongsan haka jingya don lang presiden ke zones samla Benedict Mayong Secretary samla Yolena Syiem bat kiwei de kinongkit kam ka zone hakane ka program penkut ya ka 5th Zonal Youth Convention jong ka zone 6 layo ban samru ya ki khus nam shiki nong job jong ka example speech ka talent show bat la penku buram ker pangru ya ki laingut ki samla napo kalum Sinai Parish Umden kata isamla Genevieve Mayong Isamla Miki Lingdo, Isamla Senevi Singkli, kum kadak kajing sngongu yaw senyang uben hei ubakila no syakaseng. Lapen pu penping ya kajing penkut noi ka 5th Zonal Youth Convention jong ka Zone 6, da kajing syat bat kajing ruai na ki santali ki parish jong ka Zone 6, bat lapen benai ka 6th Zonal Youth Convention arhajar arpusan, kaban selong ha parish kadhor da spiritual youth director ka zones, Father Peters Imli. Hafsam kendai sepak prabudriu. Agapol ke bagi padan ke Parish bentor muda agapol tidak hak agak Parish mulai. Layu agak kubol ke jemuan jogo Pop John Paul, pa berkuat baar. Jaga rik hai semua kejongi. Kadung hidup ke jingkemen. Pada agapol kalau presiden jogo samla bentor. Menyertai dan bertahu berpet kira berkerum berpediang yang jingwan. Jom pa berkuat John Paul baar. Hak sedap kendai sepak prabudriu. Hak asal terik upeluri. Jika kita mahu yang apa lagi, tapi buat apa kita samla yang baru kendai sepak prabudriu buat kau pakai itu. Ini kisah dah bagaimana berteng yang kam lalu kipol disamla berlebih kipol syawal kejongi. Angpol kejongi bagi kipol kementah. Idon kejingkit kiri yang mentah bersekri yang kebarang. Idon kejingkit kiri bersekri di para beliau. Idon kejingkit kiri bersekri yang kejong ke yang kesem bagi emlan salang. Semua orang bermak kepol kami dalam sim tadi kepol kejopi yang jual terkat ni skinken arketin isamla bagi jongi. Bawa bangi isamla tapi isamla baru. Tapi di bendang kejingkit kiri yang kejong kejingkit. Lana people kecil kecil yang ada jom kecil menjumpa menjeng skep. Nama dah kicam kecil tak kecil kulit kejopi. Ingat pemapi baru pidon kecil kecil yang ada jom kecil. Responsibility yang ada jom kecil. But menawi pi pidon kecil kecil agak yang kesem kejomi. Pidon kecil kecil agak emlang kesalahan kejomi, but agak strong ketah kejomi. Kita kena kecil kecil kejomi dan bagi tip real. But I don't want to get play. Then I don't get to get play, but get play. You don't need to get clear of a board. If I national lender, the good who you give an eye the board can have a punya, but when put them on the income, they're going to board, she's going to board. When they have a board adoration, if I don't have the more you need. You know, you need to come to get dry your rosary. That's why everybody will be here. Nanti dia pergi bohong dengan data trek. Cuma berjaya kendai nusri yang berjaya. Man meski kendai nusri ada nanti nusri jika jaya dengan berjaya ada kendai nusri buat pengayo sibuk bahat mereka. Ikan pernah, ikan jerku, ikan pengayo dengan banyak tes di kepemeng. Dengan air lembah jauh nusri berkut. Pun bahat ikan pernah kerja kecil juga. Jadi dia kata tahu pergi mau kisahlah baru kalau ibadah benar. Kedua itu serifan meski
Zio si pun ba ikan pula. Di miracles. Ibu Tuhan, ada jeng im pi ke mana nagasi. Bakrautam. Kadai. Kajing ke bakrautam. Ai ba kajing kan sensyari api marwai simet. Ai ba kajing kan sensyari kajing kasam kajopi gum gikun samla. Ai ba kajing jompi kan syakri ya kabalang. Sex rakha kena kapor. Bless you. Zone 6 Kasalong Haum Kadahor Haus dan Araga Apri.